Kgotsong ba heso, ke itumeleng Ntladi ya buang le hopola re bua ka tshebediso ena ya Skype hore re tla re bua hore na haeba motho a batla ho botsa dipotso mona le mane a ka bua le nna jwang ka Labone le ka Labobedi. Jwale Skype o ka se download-a mona website-eng ya bona, download-a sa Linux haeba o sebedisa Linux, sa Windows ha o sebedisa Windows, le sa Mac ha o sebedisa Mac. Nna ke se ke install-tse ha jwale, mme ke tla le bontsha profile ya ka bakeng sa hore na le kopana le nna jwang. Ke Skype name sa ka le email address o ka search-a ka tsona ho Skype ho fumana hore na o botsa dipotso jwang, mme ha o so na le Skype sa hao, o entse account ya hao, o ka kgona hore o mfounele mme re bue ka ntho eo botsang, mme ke tla nne ke tswele pele ho record-a ntho eo tla bo o e botsa. Jwale jaanong ke batla ho le bontsha hore na Skype share screen ke ntho e sebetsang jwang bakeng sa ba sa tsebeng. So motho enwa ha jwale wa founa, ke re o na le phone le computer. Jwale a na le phone le computer, o batla ho bontsha feela hore na ha o founa o tla sebetsa jwang, o etsa share o sa foune. Ha o foune ke qala moraonyana mona, bona button e tla be le teng tlase mane ho Skype ya plus, and then o tla re share screen. Ha re share screen, o tla kgetha hore na haeba o na le monitor tse pedi, o tla kgetha monitor o batlang ho share-a, o share mme motho e mong o tla bona screen sa hao, mme le ka sebetsa mmoho. Ke a leboha. So ha o le jwalo, nakong eo o batlang ho botsa dipotso, o ka nromella molaetsa ka Skype hore feela ke tla kopa ho botsa potso e itseng ka Skype, and ha o sa mphumane o ka beha comment feela hona YouTube monana ho e nngwe le e nngwe feela ya dithuto tsa ka, ya di-video tsa ka tse se ke di entse jwalo ka ena o ka ingolla comment-e. Ke tla beha di-comment on hore le kgone ho comment-a monana. Ke a leboha, re fella mona ka ditumediso. Ha o be monate, ha o be monate.